pacoto ya cakap mo may sam sa kalangan kiyang kumimo rason mabini at kiyong gini may sam sa kakit prega upan na may sam bangkot promenan klok mo cho Lord sa kalangan kiyong kumi may sam kada mo saraw Lord sa kalangan kiyong kumukay na may sam wisdom, knowledge, understanding from you Lord. We just want to thank you Father for this morning oh my sam. We just want to thank you Father for the bread of life oh God. Mabini ka ching kologalengki jo my sam nalato na may sa kapon ranwat sa bilang ko siya my sam tuwan kalanan ko may sam bona tsoro my sam Lord iraikan chorus oh my sam bilang pachono my God kilingalang life ko jo my sam Bible study may sa kapon ranwat bless them oh God reach oh my God wasa marabimi my God ko miya ka chin sairar mo oh my sam song chorus ko sa bilew pananan maray kapon ranwat sa pon mo may masan oh my God kanangan sa tatawag ko my God sa pon masan na maray kapon ranwat Lord we pray for your spirit oh God and lead us and guide us oh Father for everything my son as I will wear my son kanangan ko my God is mababil post Lord in your word oh Father we pray Father with the power of your word oh my son babang kapulo-pulo my God kanangan riso lang kan wasa marabimi my son na lumaray my son wasa sujud lipil-lipil my son kumiyan ka chin bless them oh God bless them in the name of Jesus Lord Kalanin ko my son biyat kabagam Lord besa kapon ramo cho my son Bainiyan ka chin kawin git kalway git so the pinach kak my son ang kasinan da pinach talakong for your word oh Lord but sa pachoto surrender to you Lord our life oh God my God bainiyan ka chin tatawin ka jo Lord kalanin ko manituan at kamela na sapon mahino oh God nanik ko ay sakslulu mo be my God bagong masa ni bagong sunubang may sanggit bagong sunubang ligid pa nila at Mour oh God kalanin ko manan kulapot sa kaprayang ko mo Lord at kaping at kasabal kalangan yay ko magalap my God man kachilingan kilaw san kila namarin ka Jesus Christ Amen Amen Kailangan ng coach minsan ka maranach kasi liliyan main ko minsan ka maranach mong child na ubene minsan watch paninin Bombay ang bakabachay kan koros social level Bombay especially minsan ka maranach Iman ka chaman kiyang child God is love Kaunopada pa kiyang child Minsan ka puranich Iman encourage child Achay Mour ranich as we start this day Nyasu magchay man champion ranich Iman kumuyongay and cham-chaman Menan acham matmataw Acham Mour Chana na watong coach Ngun kiyang kaunomon mekoros Nyasu magchapan chip kita charan Where ka kaunon ka chin kalway cha. We acknowledge God in your life. Doon na sa kaunon na ng Mour. Mour ranich. Pag kaunon ka kan kalway cha. At may sangat kailangan kiyang kauno. Melel. We believe. Chay ka melel ang mga coach. Iba kan kalway child. Yan suma Jesus. Pan kachila paliyo. Masa niyang one paron ko may pan. Kachila. Well, emen chor pan ko to. Ngan sarawi ngan coach ban ko to point kachin kawkaway ta chay Mour kalway child Amen Kailangan minsan watch men challenge chay Mour men challenge chay Mour chang kalalabak watch makauno pan kach to ranich Tommy Mour editranich ta kumsese tangay Amimin na ng kamelel na ng mongyong utang kong kamelele o ngay kamelele magchabanyangan kumusujik kumuyong ngay chana na assure of chana na utang kamelele make sure magchan kumusujik Amen Iranich
Imen kaunap kiyang child. Tama kayong kasampan, kumuyong ay chan kaunapata cha Mour. Kamelele me song chocho ramas chocho kin kaunap. Kumkak kaunapata, pukumiyan kuwang tato, kumkak kaunapata, mengayakan koros, kumkak kaunapata, pukumiyan ruksang kapal. Tama kayong kasampan kan bakabay. Kumuyong ay chan kaunapata cha Mour. Pwede niyang sumakaunapang kachito, Mour maanano ay Mour. Socha usang mego chana na kaunapata kina cha Mour. Ima kayong kasampala, pamentayo mo. Niyong baan, metawatan niyong baan kat katawagi po kumiyan kaunapang Mour. Mentaw yung kusyona na katawagi Mour suchik po. Mour suchik, koyang child free. Koyang child, kusyona na po ipoy. Kusyona na katawagi tawon mo niyo. Kusyona na katawagi tawon mo niyo po chan, kain Mour suchik. Kumuyong ay, anana at kiyang coach. Kiyang Jesus, at siya Mour, misa kaparanat. Amen? Hari kalangan kauno, pwede, minsan ka pun ranach, kumuyong ay, tama ko yung kasampal, tiyam ka kan memory ang Jesus. Pwede, bantayang kumuy kan makabay, masoche yung Mour, masoche wal, ligin Jesus. Mami wal, ligin Jesus, kauno soche man katar to Jesus. Bakong ka katok yata ang pay, tokong ka kuyata muni kan, soche libilibid, pokumiyang petalong nan win kocho ngay. Akauno si bang katarto Jesus, pwede miyag. Pwede yeso chal kan bakapay. Imen kaysa kiyang kumuyo, ibin man kakailakagan kumuy. Meranach na nacha Pilipil chan kakan kunak to alu nanal ma Jesus kauno batang siya. Amen. Hari. Amen. Thank you Jesus. Ranach. Bakong pamela, kumiyan kupurat met metawa. Bautan kumuy panyangan kumusuchip. Well, ye magayong tan. That's what matter. Ye kasambuan kumuyong ay chan matawad. Magchapanyangan kumursujik. Magchapang pudot ki. O pekasan ki magchapanyangan kumursujik. Imen tayo kumumiyat chance. Utan kauno socha kin accident. Wagi kumuyong ay Britan misang kapuranach. Socha accident. Socha uya sap ngalayo. Kumuyong ay chan kakan Mour may isang watch. Imen tayo mo, may planin ko chong Mour. Nan charamaya, reset tuwaw, isa kayo masa ni kauno kalip, mamangi planin ng Mour. Planin ka ba yata, kahit ang kawala. Kambo ka ba ay makumuyaman. May metmetawan. May isalawar rin. Di socha ko nang. Di socha kuyamet. Di socha kang. Imen tayang kumuy. Magkauno masa ni. Magkumuy sariyan coach. Kumban kiyang kumuy. Magkumban kayang kumuy Jesus na namumur. Kumban yala sariyan coach po. Koros biya kabigabigan coach. Iray kan siya mamuita yung Jesus ng ray Mour. Ray pa yala sariyan coach. Amen? Amen. Especially child man Bombay. Utan. I want to encourage us, especially utan, all of us. Chay makin, chay masulang o chay koros bagang katang kin chay sulang. Imen kakailakan kin chay maranich. Uya ran ang kapayong chay. Magkumuyong ngayon anak ko na bata chay Mour mising ako ranich. So chay umekot kung yan anak punod ikaw na bata. Pagkumiyan niyangan Mour so chay ko yan anak Mour so chay. Tama kayong kasampal, kumuyong ngayon, kau na patacha ba? Pupuksaraw masa ni me, kau na pang kachito. Tuwa siya ni pirapmen, may pang kuto, may choni mo sa anso. Tuwa siya Noah, niya sumakaw na masa niyang Noah, kau na patawari mo po. So siya wewa kiyat, Noah naglapala pa pang kuto. Burong at siya pikyan. Anso me, Noah kau na pari mo. Aramas chocho, uya kukurur kiyo pa po sese. Tama uyaw. Ariman, isyaman kumuyong ngay chan po sese tama uyaw. Tama kau na uyaran pukat. Weka kau no, men kau na patama Mour o ay Mour. Weki, nagchen kau no kachtamay. Kam makabay, nagchen kau no kachto. Uksaraw masaninan. Matu siluriyaw. Nagchen ang kululaw niya kapala po wen coach karentor. Irawat, repatang gemas, ay tuan ranach.
Yawan karen magchay miyar lalo. Kumuyong ay anak Kaunopada cha Mour melel. An kolula melel. Wag magchay ban kolula. Beta ko mimi chere chay magchay payangan ke Mour suchik. Utan men tayang kumukan bakapay. May iche al Jesus chaylan commit. Ma kung babem baguman ke question na Mour. Imen tayo may social 100% commitment makumuyayang Jesus. Utan na kauno analo utan full. Utan chorus 100% chaylan kiyangi. O nga chay Mour. Wag ya kachikito Jesus. Na may chairman kachikito po ang pugin di chayla. Amen. Amen. I just want to encourage those who don't speak Pompeian that keep the faith and keep loving Jesus, because there is no way beside Jesus. In John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father without me, without Jesus. Amen? Amen. Lang Kaunopada ni nan maturisak sidu. Kaunopada ni maturisak payu sidi sa kuno. Masocha memen weweki rano awa na Kaunopan kachito. Hari kamelala po makumwewe ke merano awa makaunopan kachito. Ikamelala makumpan. Makumwewe ke melakap mayayapang kachito ikamelala me. So chicken pongat lokay sa kriyaw kumuyong ngay pan Kaunopada. Abwek ya sa socha wewe ke kan bakapay. Tama kayo kasangwan dia sumagcharong masan ng kotsa na Kaunopada mata. Wewe cha socha wewe ke dia sumagcharong Kaunopada ni Kaunopada. Chana na Kaunopada. Chana na big yan sa pulman coach masan. Amen. Yeche al, yeche uyebe chanuya. Nan matuwi suri sa kayo amasani. Kahit din koros makiliklikwariyan ta may ngay kaon mapapatalong nan win coach. Apray kan che, bakin kapaya tagupuran coach hiray kan. Bebanyangan ki way. Ergan bakapayan minsan kapuranet che so che sab ngala kumuyong ngay at Mour. At sa sesgat minsan kapuranet. Pwede miya plano ko sa mong Mour ay Mouranet. Anan plan wat kumuyong ngay kichana na memoriang kauno. Pwede magtsapa memoriang ang song ni Mekot ay mentayang ko kung niya sumatay mapanlalito kichapan niyang katsasang Mour suchik. Ergan bakabay. Ikamelele mesong chocho uyuyawi. Mepit panicking, people are panicking around. Because of all the crisis that is happening out there, all the troubles, sangon kapal kan koros maguyawi kikian. Imentayang kumi. Pwede such a hope. People are running around. But you and I, we need to put our hope and trust in God. Because God alone, He is our hope. He's the only one who can save you. Save you and me. Amen. Thank you. Kalanganan coach. O nga Mouranet. Rom makaw na mamasan. Kung yanane che o nga yanane che Kaunopada cha Mour. Minsan kapon ranet. Amen. Even men uyache to share and to reach out to my Chugis, to my Chugis family and friends and everyone out there that doesn't speak English and Pompeian. Amen. Reach out to you guys because God really loves you guys. Amen. Wamuchen, Fosngari, I go a family, my friends. Pangas assassin, kabasan kot. Non, Johannes sapun urat. Huwe kisin angor maoru. Abasa punyay kisin kot at yan John 45. Kuya pangala, no nalaman. Pamirisin, belukum.
Masapot malila. Rabwani manaw sa much. Amen. Amen. I don't really know how to speak Portuguese, but I will use whatever to reach you. My friend, Pui. Amen. I just want to share. You gotta go na visible war as song. Amen. Ika ko basuki netbom ngerikod iya po yung maraw. You and I need to open our hearts to God, because He will give you and He will give me eternal life. Because eternal life is in Jesus. John 14:6 said that Jesus is the way, the truth, and the life. There is no man. It's not Jainor. It's Jesus. Amen. Non Johannes sopunang orme ruaru we kisinoru. Basta Jesus urani ngangawaal awalet may awamaraw. Esa puramen apwe tongor finare sabi. May luki. Hari. Thank you guys. Such a memen, such a wall. Look in Jesus. If there's a way, look in Jesus. Akaw ni such bang katarto Jesus. Apwe kaya such al. Ay mentayang kumuyong ngay. Chana na connect into the word. Kumuyong ngay chana na masano. When masano kalepan mimi. Song corresponsor na masano kalepan mimi. Ar kumuyong ngay at chamura na po kasang kita masano. Makumun mesay ko yata ang Pilipin ranaj. Pilipin chang. Pagkumuyan muitang Christ ang Mour. Pagkumuyan komitang Christ ang Mour. Muitang mekoros. Kamba kapay. Kaya nga coach ko yakin miyaso. Kumuyong ngay chan kakan Mour. Ranaj. Amen. Erikan bakabay, socha ni Pilipin, whatever you are going through. I don't know what you are going through. Isa sa tama kung pangko through ranaj. Up. I just want to lift up and pray for you, my brothers and sisters. I just want to pray for you today. As we start today, I just want to pray for God, for the will of God to be prevailed in our lives today. Kupuran ko chan puita na nacha Mour ranaj. Amen. Kalangan ko mo sa miso coach kalangan minsa kaparanach. Lord, we thank you so much, Father. Main coach minsa kaparanach main coach kalangan. Sa kabindiyan ko mo buhay sa limbak main sa sa perkita main coach kalangan. Lord, masa kakan mongot kas kasinan main coach kalangan. Lord, san kakanan ki san kakpilrong main sa. Main coach sa pulmumasan main coach kalangan sa kalangan diyan ko main sa may coach kalangan. Main Sam, Lord, niyat pancha piataran sa main simi coach kalangan. Lord, so church kak so chamegot sa main Sam. Main coach up sa main policy kong main coach kalangan na Mour ranach. Oh God, pwede kumukalip main Sam. Masana na main coach, pwede ko mo Mour main Sam. Basta man memory ang main coach kalangan. Lord, nan me koros sa bangko true ranach main simi coach kalangan. Lord, sa limbak main coach kalangan, Lord. Ang kaganring na nas matmatawas mong yung main coach. Pasan kaganwewe ka main Sam. Lord, mamiyak karpe yung main coach kalangan. Lord, masa Mour ka main coach kalangan. Main coach kalangan nan kumumain sa may coach kalangan. Lord, iyay kapag main sa may coach. Kumiyang kaching kapeta main Sam. Lord, koros main sa may coach kalangan. Lord, marongorong main Sam. Sa pulmasan minsan kaparanach. Main coach kalangan nan kumumain Sam. Kumiyang kaching silendya rin Mour main coach kalangan. Lord, sila kitin chow main coach kalangan. Lord, magabulbul main sa may coach kalangan in love po, Father. God, we thank you so much. Lord, Father, we surrender our life, oh God. We give it to you, Father. Lord, masocha may coach main sa may coach kalangan. There's no evil, there's no enemy, oh God. There's nothing, there's no weapon, oh God, will stand against your name, oh Father. Lord, we stand in your name, oh main coach kalangan. Lord, sa pakasanta main coach kalangan. Lord, po sa pulmumasan main coach kalangan. Lord, we thank you so much. Main coach, sa koros makumasan ni main coach kalangan. Ranis may yiyas main Sam. Lord, may yiyas kel yiyas po at main sa may coach kalangan. Yiyas po ita main sa may coach. Lord, di kapag main coach kalangan kumiyang kaching kapeta ramas koros main sa may coach kalangan. Ranis, oh God. Lord, touch every heart, oh Father, Lord. Open every heart, oh God, Lord, for your word to get in, oh Father. Lord, mo yung koros main coach kalangan kaka-receive, oh God, your word, Father. Mamour ka main coach kalangan may ikasang palmain Sam.
Lord, kalanganan kami sa kapurana sumayin sa may coach kalangan. We thank you so much, oh Father. Lord, bless each and every one of us, sumayin sa may coach kalangan as we start this day, oh God. Lord, we thank you, Father God. We give to you our life, oh God. Surrender, oh Father, everything, oh Father God. In your name alone, Jesus, we give it back all the praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kalangan ng coach, ranach pwede sa pwede masan, na eukiyang naman child, pag-check ko sa nanay sa pwede coach masan, nanak coach ranach, pwede child ang kakon, muna mo we need God. Dari kalangan, thank you very much. Hindi sa uchabor.